آپی محمد تماشا کرد دوتا را سیتا کرده و اصیر اگر مکن کو دری در اگر آلیلو دری در اگر ها او یه رونه زره که ها کلا خواهد انگاه هم یه روغن نواتی میاد دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستانه جنابندان و چیانا رادیو دنگه گلده باشگودارین هجا ایرو 19 گلان 2024 یک شامل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نواروژه ده پیشکش بکن دمدم آزادی آره براپویه زاروک کود ایریشا دولتا ترک دلشه بای بریندار بو جیانا خوش دستا دولتا ترک دو گند سموقا تلمدق تلجیجان بندا و شهبا و هوش ینگردای شهبا توپاران کربو لانجام ده 4 زاروک بریندار بون جی بریندارا فارس ابراهیم اسزده سالی یک گرام بریندار بو جیانا خوش دستا دوها حسن آشازده سالی خجی اسماعیل آپازده سالی که رو شوان باش بو پشت درمان کنه و گریان مالی خواه متر ابراهیم 14 سالی که لنگی و جی بویه لنخوشخانه تی درمان کرد کمیته تکیلی درباره PKK دیارکر کو PDK و مالباتا بارزانی خیانت خود در باس قناغ کمزین کرنه PKK گوت گرلاین آزادی کردستان به فداکاری و لهنگی که دیروکی شری آزادی دمشینن رهبری PDK لیدیجی گریلا با ارتشا ترک و میتره دخبته لهولر ناوندا کوردیناسیون هفپار یا نابرا ارتشا ترک و پشمرگان ده دنابرا میتو پاراستن ادجی اودیا پاروکرنا استخبارات هاتیا واکرن وزیر کارن درباره دولت Türk Hakan Fidan ev hevkari gelek caran li peşberi çapemeniye eşkere kiribu. Dimalperin internete yen fermandariya giştiya Wezareta Karên Derve Türk de nexşeyên Qarakol û baregehên Tirkiye'nin bi hevkariya bi PDK re hatine avakirin bi eşkere têne weşandin. PDK û Malbata Barzanî baş zanin ku hevkariya bi Dewleta Tirk artêşa Tirk û mîtêre dike hevkariya bi dijmin re ye. Di nava gel de jî ev yek bi gotina xıyanetê tê penasê kirin. Ev têkiliyê qirêje û lanetkiriye ji ber vê karê qirêj zextê li ser Baxdayê û rêveberiya yenekê jî dikin. PKK got rêveberiya PDK û Malbata Barzanî li hemberî dagirkeriya Dewleta Tirk û êrişên li ser Başûrê Kurdistanê helwesteke biçûk jî nîşan nade gotinekî bi tenê jî nake hêzên ku mîna wê xıyanetê nakin û hevkariyê bi Dewleta Tirk re nakin dikine armanc. Rojnamaya Xebat ya PDK de hejmara 14 Gulanê de bi manşeta PKK li Silêmaniye hêza çekdar ava kir vê hêzê jî dişîne Qandîl û Rojava Silêmanî û rêveberiya wê kire armanc Dewleta Tirk PDK bi weşanên bi vî rengî Tirkiye teşwîk dike ku êrişî Silêmaniyê bike. PDK ku beriya niha jî bi xıyaneta Sûyekê tabaxa 1996 li gel tankên Saddam kete hewlêrê niha jî bi Dewleta Tirk a dagirker re gefê li gel û rêveberiya Silêmaniyê dixwe. PDK Malbata Barzanî û Rojnamaya Xebat baş zanin ku rêxistiniyeke PKK û ne jî hêzeke xwe ya leşkerî li Silêmaniyê nîne. Ev îddia dereweke erzan e bi zanabûn hatiye kirin û ji bo armancê qirêje. PKK û gelen azadiyên Kurdistanê li hemberî êrişên dijmin ji bo parastina Kurdistanê her tim û li her cihî di xizmeta Kurdistaniyar û Mirovaniyê de ye. Mîna sala 2004 ku çeteyên Daişê êrişî Hewlêr, Kerkûk, Maxmûr û Şengalê kirin bi banga alîkariya Mesûd Barzanî gerilayên azadiya Kurdistanê mîna çemekî geş ji çiyayê herîkin deştê. Divê bêzanin ku dîrû xıyanetê jî qeyît dike fedakarî û welatparêziyan dilsoz jî qeyît dike. Zû yan jî dereng dîrû hesabê xıyanetê jî bipirse. Rêveberiya PDK û Malbata Barzanî xıyanet ji xelkê re kiriye pişe doh bi Saddam ra îro jî
bi dijminên gelê Kurd Tirkiye re bûne yek. Barzaniyên ku di hilbijartinên Bakurê Kurdistanê de ji bo piştgiriyê tevlî mîtîngên AKP bûn, piştgirî da bloka AKP, MHP, Hudaparê. Ev blok di qirkirina Kurdan de hevkarên hevin. Li şûna ku li Rojava li keleka hêzên parastinê û rêveberiya Xwesê rawaste piştgiriyê dide dewleta Tirk û çeteyên Daişê. Li Başûrê Kurdistanê li şûna ku li ber êrişên rojane û dagirkeriya dewleta Tirk rabe li ber gerlayên azadiyê ra dibe. Rewşa objektif, rastiya leşkerî û siyasî û rastaqîn ev e. Nedîtina vê gef û xerabgiriyê piçûkdîtina xiyanetê nêzîkatiya Sitya li hemberî hevkariya bi dijmin re tê wateya piştgiriya bi xiyaneta PDK û barzaniyan re. Divê Kurdistaniyên Welatparêz Partî rêxistin Rewşenbîr nivîskar hunermend li ber hevkariya PDKya bi dewleta Tirk û xiyaneta wê rabin û nehêlin xiyanet belav bibe. KCDK şehidên Gulanê xeta berxwedanê ye. KCDK bi daxuyanekê şehidên Meha Gulanê bi bîranî got şehidên Meha Gulanê li dijî faşîzm qirkirine xeta berxwedanê ye ku riyameya azadiyê ronê dike. KCDK got şehidên Meha Gulanê li dijî faşîzmê ji bo mezinkirina têkoşîna azadiyê bi roleke mezin rabû. Şopdarên wan jî xwedî li vê kevne şopiya dîrokî xwedî derketin û ala serkeftinê bêhtir bilind kirin. Em ê têkoşîna li dijî faşîzmê bi biryardariya sogerkirina azadiya rêbera po bi ser bixînin. Li gelek bajarên welatên Ewropa şehidên Meha Gulanê hatin bîranîn li Almanya paytexta Berlînê Kurdistanê û ciwarên internasyonalîst bi pêşengtiya nav Berlîn li navenda Civaka Demokratîk a Kurd şehidên Meha Gulanê bibîranîn. Piştî rêzgirtina hevserokê nav Berlînê Hüseyin Yılmaz Axivî got hemû destkeftiyên gelek Kurd bi saya şehîdan e. Divê em jî li ser şopa şehîdan bimeşin. Bavê şehîd Rêzan Amê jî axaftinek kir û got eger em dixwazin layıqî şehîdan bin divê em li ser şopa şehîdên xwe bin û şehîdên xwe biparêzin. Piştre siyasetmedar Selahattin Mete Axivî got tevgera azadiyê partiyê şehîdan e. Divê em diriya şehîdan de tevgera azadî rêbertî û axa xwe xwedî derkevin. Bîranî bi pêşandana sînevizyonê bi dawî bûn. Li Swîsre bajarên Solont Hor Lüzer û Beselê jî şehîdên Meha Gulanê hatin bîranîn. Li Solont Hornê bi pêşengtiya meclisên yel yên Solxort, Arê û Komavê li navenda Civaka Kurd a Demokratîk merasima bîranîna şehîdan hate pêkanîn. Piştî rêzgirtina axaftin hatin kirin û piştre sînevizyona li ser jiyana gerla û berxwedana dîrokê hate pêşandan. Merasima bîranê bi duruşmeyan bi dawî bû. Li bajarê Lüzernê jî lehengên nemir ên di Meha Gulanê de şehîd bûn hatin bîranîn. Piştî rêzgirtinê axaftin hatin kirin û piştre sînevizyona ji bo bîrana şehîdên Gulanê hate temaşe kirin. Li bajarê Baselê jî rêxistinên Kurdistanê û şoreşgerên Tirkiye li gel malbatên şehîdan li navenda Civaka Kurd a Demokratîk bi merasimekê şehîdên Meha Gulanê bibîranîn. Piştî axaftina sînevîzyon li ser jiyana gerla û berxwedana wan hate pêşandan. Merasima bîranînê bi duruşmeyan bi dawî bû. Meclisa malbatên şehîdan a Kantona Firatê konferansa xwe ya nihan li darxist. Konferans li navenda Bakî Qido ya çand û hunerê bi beşdariya endam û malbatên şehîdan pêk hat. Sara Xelîl û Mihemed Bozî wek hevserokên nû hatin hilbijartin. Piştî rêzgirtina axaftina vekirnê ji aliyê Ayşe Efendî ve hat kirin. Fermandarê hêzên Sûriye Demokratîk Qasedê Mazlûm Abdî jî biriya dîmen beşdarî konferansê bû. Mazlûm Abdî got em hêza xwe ji şehîdan werdigirin heta bi serxistina armancê wan em ê têbikoşin. gelek بشيء ياخذك في طيبه او
Feride Şengali گوت پازده رخستن انجنان ین ارهقی پشکری ددم پنگاوا تاجی تبگر آزادی جن نزیل تاجی ده 8 آذر 2024 ده به دروشم الدیج قرکنه بدنگ خو پاراستن پنگاو اقداد اسپکرن اندام کمیته دیپلماسی تاجی فرید شنگالی درباره پنگاو ده آژانس روج نیسراخوی گوت اف پنگاوا مه هم ده استا عراق ده هم ده استا گردونی ده پشکری دبینه ام هاو ددم به پنگاو تکوشین آجرن ازدی به جهان بدن ناسکرن جنوزید ازیدیان بدن قبول کرن و رهبری خو سر شنگالی هزن خویم پاراستنه داستا جهان ور ناسکرن حتی ناپازه رخصنه جنین عراقی پشکری ددن کمپانیای ما بقاسی دولت ترک adayı ker PDK ji erişi civaka ezidi ker ji xwe PDK de erişi çeteyn daişi de suç geriye u ve hesab ji fermane ji PDK were persin Feride Şengali heri dawi ku ji bu ku em denge xwe bigenin cihane emel ser medya dijital xabateke hashtag bidin desvekirin de ve herkes xwe diber ve xabata hashtag de berpirsiyar bibine peviste hemu endamen tajeji çalak tevli xabate bibin جوانین مخموری گوتن زمان یکانه ریاخوا ناسکرینه جوانین وارگا پنابران شهید رستم جودی مخموری تکیلداری پازده گلانه روژا زمان کردی جان پراخوین شیلان بودک دیار کرد زمان هیمه بنگهین یه جواکیه زمان کرد زمان ویژهی چاندی او خو ifade کرنا گله کرده ریبر اپوژی دی بجه زمان کردی بنگه جواکا مپیک دینه جبو ویژی پیوسته ام بو پاریزن دی و ام ارکا پاراستن و پیشخستنا زمان کردتر بکن دلگش اسماعیل دست شانکر کو ناسکرنا گله کرد یا هری ل پیش زمانه گله کرد به زمانه خو شورش خو پیکانیه و لهمبری به شافتنه تکوشینه که سرکفتی دیگه جوان و تورنوای فوتبول یا بناو گلستان دو کول داردقه اندام کوردیناسیون جنین جوان اندام پارتی هیلین کوچاک درباره تورنوای دا آگاهی داو هاگود وکی میسا جوانانا دام پارتی میسال بناو گلستان دو یاد 5 چلیا 2020 دال درسیما هات اون داکرن و عقوبتا و هجنا ازالین تورنوای فوتبول دلار بخن سالیدان جبو تورنوای 18 نیسان دس پیکر و 21 گلانه بداوی ببن جبو سالیدان له همو باجاران افیش هاتن دلقان ام به تورنوای دخوازن ریبازن شهر تیبه تثبیت بکن والا درخن و لهر قاده جیانه که آلترناتیف آوا بکن شهر تیبت باندورل جوان و زاروک اندکه زاروک براحتی دکارن خو بگینن هشبره و هین ببن دکوین نواخف کفوش و ببیر و باوری دمینن ام بریا تورنوای دخوازن خو بگینن گلک جوانان وان بری خستن بکن و زمین زایند پرستی و زیختی دور بکن لکردستان و ترکیه همه هر روز بویرک رودده هدف ama eve her civan xwe birêxistin bike parastina xwe ya cewherî pêk bîne bank li hemû ciwanan dikim ku tevlî turnuvayê Gülistan doku bibin Li paytaxta Avusturya Viyana'ya festivala çandê destpêkir her sal li paytaxta Avusturya Viyana'ya di navbera hevdehê Gulanê û 23 Haziranê de festivala çand û hunerê tê li darxistin. Di festivalê de şano, opera, müzik û reqs têne pêşandan. Festivala îsal bi rojeva rojava bû û divekirina festivalê de İlham Ahmed axaftineke kir. Di axaftina xwe de festival bi van gotinan silav kir. Em ji rojava ku cihê şoreşa jinê ya demokratîk û ekolojîk e ji dil Komara azad avyan eslav dikin. Em bihevine bibin heza belavkirna çanda demokratik u azadiya jine. Jin jiyan azadi. Axaftina İlham Ahmed Jariye beştaran ve demeke dirij bi çepikan hate peşvazi kirin di komxabat û platformên qaşên festivalê de rojeva rojava derdikeve peş. Di seminera ku vê di 23 Gulanê de bê li darxistin da berdevka Kongreya Star Remziye Mihemed ve peymana civakiya reveberiya xwe seriya li Bakur Rûşatê Sûriyê ve bêje. Çetek Daişê piştî 5 salanlı Tirkiye mal Herêma Kurdistanê hate girtin Encumane Asayişê Herêma Kurdistanê beriya du rojan girtina Çetek Daişê bi navê Sokrat Xelîl ku wekî Abdullah
التفقیق دن اسکرین راگهان تگوتن چته هاتی گرتن چته کنزی خلیفی داعش بغدادی بو و دل گلک اپراسیون ده هاتی وظیفه دار کردن لگوری داخویان انجمن چته داعش ددما داگیر کردن موصل ده رول کمزل نیستیه لگوری آگاهیان چته داعش سقراط خلیل پیشت 5 سالان ترکیه مایه به پاسپورت ساخته در باس هرما کردستان بو هاتیه گرتن آگر به بازار قیصری خنقین یا لکرکوکی کت و بازار همو شوتی اسناف بازار دیار کردن که نزدیک 105 دکانی به مالین دناو وان ده شوتین و زیانک مزن چه بویه رهبری پاراسناس شهرستان اجراگاند که آگر جبر تماسا جیران چه بویه پیشت دمک آگر هاته ومراندن ل زیان گلک مزنه درباره بویر شواته و زیان چه بویه ده حتا ناد داخویانی یک فرمین هاتیه داین لی ایالتا فریابی افغانستان جبر لهی هریکم 400 کسان جانا خوش دستان هجمار کسین کو ده هفته این داوید لپارزگی هم باکوری ولایت جبر لهی جانا خوش دستان گهش 400 کسی بردف که والیتیا فریابی اسماعیل مرادی دا خویانک راگهاند کو لپارزگی روش هر کدچه خرابتر دبه فریاب اسماعیل دیار کرد که دلهیه ده 1000 خانی زرار دیتی زیدتر 2000 هکتار زوین چاندنی جی نایم بکارانین جالی دن حتراگانو که دناوا روژه دل پارزگاه گوره جبر باران آزیده جبر لهیه رابو لور جی هریکن 50 کس مرن و بدهان کس جووندا بونه لهیه کو هفته بوری لپارزگی بالان بدکشان و تهار ام باکور افغانستان زرارک مزن داولید سازیا خویرک یا جیهان یا نتوین یک بویراگهان که دوان لهیان ده زیده 300 کسان جیان خوش دستانه لآلمانیا فرانسا بلژیکا و هولندا جی لهیرا بول روجاوای اوروپای باران زیده باندورک گران لگلک ولاتان کر لآلمانیا فرانسا بلژیکا و هولندا لهیرا بو لآلمانیا روجا شمیه جی بر باران زیده باجار سلانت ان سر سینور فرانسا و لوکسمبورگ لهیرا بو دایره پاراسنا سیویل آلمان بانک لگل کر کو پشتی هلوشینا بندک ل باجاروک کوئرسینده bu baldari tevbigerin. Rayder meteorolojiye bank le Xele Sarland, Baden, Württemberg, Lihinpins Hesenk u Vasblay renk girin ku bihişyari tevbigerin. Le bajar Fransa Murte en Moselji jiber kerizeta lehiye revşa avartı atragandın. Ve teybeti pişti ku baskeki çeme Mosel Furia هنجی شینین هرمه و گوهستان ریا آچار آنابرا پاریس و استراسبورگ جی دناو ده گلکری لترافیک هاتن گرتن باران زرار دا باجار باکور روشات بلچکالیه جی رایدارین خوجی راگانو کل هرمه لیجه 505 وانگن آلیکاری هاتنه کرم لهولانده جی هنچن فرویان لئیلتا لیمبورگ توپ کامپ جبر ریسکا لهیه هاتنه والا کرن. İsrail'e kampek bombebaran kir bi kemani 20 kes jana xoş destan ve beriyan xoş xane kel navarasta xazay derbare erişede daxuyani koşan daxuyani de hatiyarken ko arteşa İsrail'e kampa niserat apenaberan al Gaza'ye malek bombebaran kir u de encam ede herike 20 kes jana xoş destan Bele gudanınca menü çen niru peşkeş kiran ana xatre ve